Macca simore 11. Nden Yesu gayni rokkude almuɓe mum 12 ɓe ɗen jamiroje, ummi ɗon yehi jangonoyde e yeynode kabaru moƴƴo o e nder gure on diwan. Yahya ina nder kaso nani golle almasihu o ina kaale, neli e makko e on saha hunde almuɓe mum yo namnomo mbiya, ko an woni poɗɗo arde o, walla min poti ko fadde goɗɗo? Yesu jaabiɓe wi, jehe jaytune yaya ko nanɗon ko e ko jiiɗon ko fof. Wumɓe nana gumta, laƴoɓe nana jaɓɓa, nyawɓe baras nana laɓɓine, faaɗuɓe nana, maayɓe nana ngurta, te miskineɓe kabrama kabaru moƴƴo o. Malu wodani momi jogorani laatade fergitere mum. Nden ɓe jehi, o woni haalande diɗɗal ngal ko faati e Yahya, omo wiya, holi ko ƴeewoyno ɗon to jeerende to? Mataw kay wona kewal ngal hendu weɗata ƴeewoyno ɗon. So ɗum ala, holi ko ƴeewoyno ɗon? Mataw kay wona ñaantiiɗo ƴeewoyno ɗon. Ñaantiiɓe kay tawete ko e galleji laamɓe. So ɗum ala, holi ko ƴeewoyno ɗon? Ko annabi? Eyo, kono mboɗo wiya on ko on ɓuri annabi ni, ngati ko on woni mo ɗum ɗo winda faade e mum. Moɗoni waɗa e yeeso ma nelaɗam, perowo laawol ma e yeeso ma. E goonga moɗo wiya on, debbo jibinani ɓurɗo Yahya baptisowo, ndene dey ɓurɗo famɗude e laamu asaman he ɓuri mo mawnude. Gila e jamanu mo Yahya baptisowo waajotono o faade joni, laamu asaman ngu serani e yanede, kadi yanoɓe e magguɓe pooɗantono ko jeyde ngu. Annabaɓe ɓe fof kañum en e sariya o longini laamu ngu haa jamanu Yahya. Kadi so tawi oɗon jaɓa ko Yahya woni Eliyas mo garal mum habrano o. Kala jogiiɗo noppi yo heɗo. Holi ko oɗo yonta nandatami? O nandatami koye sukaɓe jooɗiɓe e dingirle, ɓe ina mbiya, min guttani on coorumbe on gamani, min goytima on cunaaki. Sabu Yahya ari, ñaamata kadi yarata, yimɓe mbi ɗum ko mawlaɗo seyɗane. Ɓineɗɗo o kadi ari, ina ñaama ina yara, yimɓe mbi ɗum woni e hakkille mum tan ko ñaamde e yarde, te ko sehil rendinoɓe juuti e bakkodinoɓe. Kono hakkilantagal gollata koko hollirta peewal mum. caggal ɗum o woni e felde gure ɗo kawisaji makko ɓurɗi heewde mbaɗnoɗo, sabu hoɓɓe e ɗen gure ɓe mbaccaki koye mumen. O wi, musiba wodanima an Korasin, musiba wodanima an Betsayda. Gati sinno tawino kawisaji baɗaɗi e nder mon ɗi mbaɗanoma Tire e Sidon, tawanno ko hoɗɓe toon ɓe mbaccorima koye mumen sakuji e ndondi ko ɓooyi. Ko ɗum waɗi mboɗo wiya on, ñande ñalgu ñawore kuugal mon ɓurata ngal Tire e Sidon ngal hittude. An ne Kafarnawum, bele cikkata ko ma mawnina ha dow asaman, ma lesɗina ha laakara. Ngati sinno tawino kawisaji baɗanoɗi e maaɗi mbaɗanomo Sodom, tawanno ngon wuro ina woodi ha joni. Ko ɗum waɗi mboɗo wiya on, ñande ñalgu ñawore kuugal ma ɓurata ngal Sodom ngal hittude. E on saha o wi, ya an baaba joom leydi e asaman, moɗo yettuma, sabu a holli wasnuɓe ko cuuɗɗa hakkolinɓe e anduɓe ko. Eyyi baaba, ko noon wayi, sabu ko ɗum woni sago ma. Baabam waɗi geɗe fof e juuɗam. Hay gooto anda ɓiɗɗo o so wona baaba o, kadi hay gooto anda baaba o so wona ɓiɗɗo o wondude e kala mo ɓiɗɗo o yiɗi andindemo. Dendagal tampuɓe rondade dongle teddude, ngare e am mi rokka on foftere. ɗale jimadam fawo e dow mon, goppon mi jangina on. Ngati miɗo ɗaati, moɗo yankini, kadi ma on taw hen foftere pittali mon. Jimadam ina weeɓi fawade, te dongalam ina hoyi.